Omukoro go kurundana sente zo kombeka administration block ayishomero lya Kinoni Girls gutirwe mamani abeja bashomireyo omu myaka 4 iri yamarara rukushomesa omwana wo mushiki kaba old girls bishomerere lya Kinoni turekera okore ibintu bingi kandi binge bitwakoze twatira hamezi tukozire twarongoseze ibintu bingi munonga konkati nitwenda kuhindura wa block ya administration ekizimbe bwe kibe ekitono abantu tebayinawe abasomesa tebayinawe bayiza kutuula nti bamakinga ebitabo tetulina amayumba g'abasomesa nti anasobola obitwala eka abimakingira eyo kati okugenda okutuula ku muti atandika okukebera abaana omwana bw'aba ayagala okumubuuza kyatategedde mu klasi tasobola kujja mu staff room kubanga wafunda. Amos Kankunda oli omunyishonjoro wa Rwampara County nagira nk'abebembezi bariyo nibagezaho kukora ekiri kubasika okutungura omutindo gw'amashomero omu district yona. Twantwara payish development model nitwende mahana icyo kureba ngo turwana ihato kureba ngo twatunge byoma ibyo kore ngo kunko mbyo bwegese tugizira ngo katira amashomero gitu gona ga government ture ngo twagahiriza umukono kwegesa abana eby'emikono abana kubasa kwekorera pads abana kubasa kwekorera amakara abana kubasa kwekorera sabuni kubasa kwekorera amashita icyo nikiretera abana kugira umuhimbo kandi na ebiconco byawe barumu kubishoza bakabireba. Minisita w'ihanga owebyemizano Peter Ogwang abira ryo mugenyi mukuru ajumirira omuze gw'abashomesa okutabeegi omuby'omubonano bakabiyamuramwa ogwabatwire mu mashomero. As government, there are laws of government which govern this country which are able to punish anyone who attempts to even touch you. It's not permitted for a male person to touch you. Not at all. Miliyoni 2.1 nizo ziri kwetagwa okombeka echombeko cha administration. Amakuru agagasha kwa na Good Fatuma. Thank you so much, Honorable.